Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu Del lagi nih teman-teman. Habibi ketemu Del lagi nih. Kali ini abang siapa? Zaki. Bang Zaki nih mau action, coba kita tunjukin kemampuannya nih. Dari Jati Bening loh, ganteng-ganteng nih. Iya. Oke, Habibi ikut joget ya sama Bang Zaki ya. Yo, Bang Zaki, kita mainkan. Kita mau lihat Bang Zaki joget. Oh, keren tuh, ada teman-temannya banyak-banyak. Oke, Bang Zaki mau joget sama Habibi teman-teman. Asik bebe, tarik sis. 2 menit. Ayah mau joget gak bisa. Ayah mau joget gak bisa. Wah, Bang Zakinya semangat nih, udah punya pacar kali ya. Asik. Habibi, awas sini deh, jangan ikut muter, kamu nggak bisa. Woi. Habibi. Woi, semangat. Habibi semangat teman-teman. Woi, semangat woi. Habibi sini, yuk, pamitan yuk, Habibi sini. Yuk, sini Habibi. Oke teman-teman, ini kebetulan Habibi mau ketemu Abang Zaki di dalamnya ya. Dari mana? Sanggarnya di mana? Tempatnya? Jati Bening teman-teman. Ini isinya Bang Zaki yang jago banget nih jogetnya nih, ganteng masih bujangan loh. Iya. Jadi kalau seandainya ini mampir di Jati Bening ya teman-teman, jangan lupa joget ondel-ondel sama channelnya apa? Habibi channel ya. Dan lupa apa pesannya? Sholat dan ngaji. Terima kasih teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joget Habibi, joget. Joget. Asik. Dadah teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.